Ют шыржыва кайзан, кашни хойн халықне жырать. Пір жерхебе калажаган, пір ела ергене паханаган, шинна тупсан чунра да лопка. Ют шыржывран килне журналистсем Чуваш патшалық университетінде и ты патшалықран варенме килне херзембе качызембе діл бульджеш. Чуваш сем тараватлы халық. Візем ханазыне хизеп тума ыры гымылба кетселме білеші. Ют шыржывран килне журналистсемде республикара пұрнаганзем пиде шуда шинзем пулныне білдержеш. Чувашсем елгулма юратныне, ыры гына суныне тимже хутта балыртреш. Вьетнам, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан тарахизенчен килне ханазем республика батулын палашреш. Візем Илья Ульянов яджиле Чуваш патшалық университетне дешетсе келчеш. Вренде шурденчи киберклуба керсе горчеш. Шилен біремеш өмірде узы гураган шене хадерзем чилай болныне тюрекси сречханазем. Шагы жамраксене адаланмалы лайық мел болныне балыртреш. Малала вараханазене эткер этнокультура центры гетре. И бир васыне чаваш культури бе, чаваш халыхин истории бе, йылы ерги бе палаштардымыр, хыйсембе палашрымыр, васем палах чаваш халых истории бе пиде интересленеща, терле уйдусем бараща, чаваш халых ташине курны, чаваш халых йылы ергине курны палашны, васем шин пиде интересли бульдедесе жутлатпыр. Эткеретна культура центрень азам пюлемне керсенех юман йывычларать. Ковал розен шиханове. Йывыч волыне аслы земре шинзембе танлаштараща. Шылши зембе туратызене вара. Шамрак зембе. Юман давра ширна шавраныш ырышпе паларма. Халых йылыне упрама пырьеш пулза пурынма хистеть. Этнокультура центренче чевашсень сымес ылдынеде. Республикари палы шинземде. Халых историеде. Йыла ергезене вренме вара. Электронлы вэзем полышаща. Чевашинре илемле вырынцем нумай. Шыбах візембе палаштарма виртуаллы бұрныча катардаган ядарлы күшлық полычыры. Чуваш патшалық университетне журналистсем кайнын телевизенчен пәри хайзен тарихинчи студентсембе курса калашасыде. Кашне вренеген хайын кымылдуымне білдерчі. Чувашин таван кел еверех пулзадыныне балыртыры. Татьяна Матросова, Аня Центовская, Юрий Марков, Чувашин нацтелевидение.